Dan ponovo kreće pakiranjem. Maznuli smo i neki sendvič ispred dućana i već se vozimo dalje. Pa neka random djeca u starom Volkswagenu, a pogledi iz busa su stvarno dobri. Majstor uvijek vozi sa sva 4, ne znam koja je to fora, i stižemo do radova. Rade Meksikanci autoput, ali evo, to tak izgleda trenutno. I prošli smo sve te radove i lagano stižemo. Živi i zdravi, stigli smo na obalu, stigli smo i Escondido, mali pacifički gradić koji kažu da će postati novi Cancun uskoro. Tražimo neke za jest, gdje bi mogli neke pregriznut, a svagdje je pustoš i nema nikog. Ne znam kaj se događa, malo komentiram vrućinu i evo i Coca-Cola je tu. Nismo našli ni za jest, pa se upućujemo do hostela, a pogled na plažu je stvarno dobar. A hostel je još bolji, baš izgleda dobro, iako van njega to me podsjeća na Palomino u Kolumbiji. Malo treba neke i odraditi, a onda nakon toga treba i odmoriti, valjda je red. Lagano čilanje na krovu i pada mrak u ovom hostelu. Pa smo odlučili napraviti plan za sljedećih par dana u Meksiku koje imamo i to je to. U hostelu kreće partijanica, a ja idem lagano na spavanje. Ćao.